dutangiranye n'inkuru y'umukobwa avuga ati umugabo wanjye yamfataga ku ngufu anziritse ku ntebe, agafata igitambaro akanzirika mu kanwa kugira ngo navuze induru. Yakundaga kumbwira ati iyi ntebe ni wowe nayiguriye kugira ngo tuzajye turyamana nayikuziritseho. Umunsi umwe yaranziritse ubundi akora ibyo akora birarangira. Nzi ko bizarangira. Natekereje kwiyahura inshuro zirenze 10. Kenshi nabaga ndi njyenyine ku buryo nabaga nanywa ibinyica. Ariko uko najyaga kubikora nabonaga ishusho y'umwana wanjye nkabona mpagaze imbere. Ariko hari umunsi nagerageje kwiyahura ariko sinapfa. Uko nageragezaga muri za nshuro zose gupfa byarangaga. Nirengagizaga umubabaro nahuriragamo ndi kubikora, nkongera nkabigerageza. N'ubuhamya bwatanzwe na Kansini, n'ubuhamya burebure cyane. Ibi rero n'ibindi byinshi biri mu bitera kwiyahura. Si mu Rwanda gusa kuko no hanze barabigerageza. Muri uyu mwaka umukinnyi wa Nice yatabawe agiye kwiyahura kubera umukobwa bakundanaga yari yaramwanze. Yitwa Alex Adeline Becker. Yafashe icyemezo cyo gusimbuka ikiraro cya Magnal i Nice, ariko bamutabara atarabikora. Yatabawe n'inzego za polisi, iza gisirikare ndetse n'izindi. Iki kiraro yagerageje gusimbuka cyari gifite metero 100 z'uburebure. Ni izihe mpamvu zitera kwiyambura ubuzima cyangwa se kwiyahura? Impamvu zo ni nyinshi, gusa byose biterwa no kwiheba, kumva ntacyo ukimaze, indwara zo mu mutwe n'ibindi byinshi. Biragoye kumenya ko umuntu ashaka kwiyahura kuko akenshi abahishe byinshi. Gusa hari bimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka ko umuntu ashaka kwiyahura. Umuntu ufite ibi bitekerezo akenshi akunda kuba atuje, bigatuma agira umuhangayiko urengeje urugero, ari nabyo bimuviramo kwiheba. Atangira kwiheba bikamuviramo kwikura mu bandi, agahitamo kubaho wenyine. Atangira kwihunza abo bamaranaga igihe kinini, kwiyitaho bikamunanira. Mu minsi ye ya nyuma atangira kugaba bimwe mu byo yari atunze. Agatangira gusezera rimwe na rimwe, agatangira kugaragaza ko kubaho ntacyo bimaze. Kuki ibi byose ari njye biza bisanga? Kuki abandeba bose nta n'umwe ubona ko mfite ikibazo? Kuki nta muntu n'umwe ukinyitaho? Ese Mana wandemeye iki? Nisanze muri ubu buzima nta buteganyije. Icyo nzi cyo nuko nta mpamvu yo kubaho nyifite. Ababyeyi baranyanze, abavandimwe baransize, nta kundi nagira. Nakoze nabi, nize nabi nabwo sinayarangiza. Agahinda ni kose, muri make sinkiyumva. Ndifuza gupfa, sinyishoboye kubaho muri iyi si yansize. Nanjye siniyanze, ni ubuzima bwanze kugendera ku muvuduko w'isi nzima. Njye nsigaye mbamo nkabona yuzuye umwijima. Ibyo nkozeho byose bihinduka umuvumo aho kuba umugisha. Mana yo mu ijuru nkunda kandi nubaha, uzanyakire ndakwinginze. Ndaje ngo ngusange, wenda wowe utandukanye n'ibyo mbona. Ndakwinginze ngo ntumane, umbabarire byose nibyaza kurangira. Intekerezo, agahinda no kwiyanga biri mu biranga umuntu ugiye kwiyahura. Igihe wiyumva gutya, koresha uko ushoboye, utangire ushake ibiguhuza. Ibitekerezo biganisha kwiheba byose ubyikuremo. Iga kwakira impinduka, iga kwiyakira mu byo udashobora guhindura. Niwiheba cyane wumva bikurenze, iga gusenga Imana yumva buri muntu wese na buri cyifuzo cyose uyihaye, cyane cyane iyo wizeye. Iga kwibagirwa ibyakubabaje no kubabarira, kuko niyo nzira yonyine yagufasha kuva muri iyo migirire no kumva ibyakubayeho ntacyo bikimaze. Njye nitwa Itangishaka Emmanuel, nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Ni ikiganiro kigiye kumara hafi iminota 25. Isi iri kugenda ihindagurika ku kigero buri wese atakiyumvisha. Iri kugenda ihindagurika ku buryo bwiza, ariko no ku ruhande rubi nabwo ikomeje guhindagurika ku buryo budasanzwe. Muri iki kiganiro tugiye kubagezaho uburyo mu myaka 47 isi yacu zaba yarahindutse. Tugiye kurebera hamwe uburyo abantu biyahura bazaba bariyongereye. Tugiye kurebera hamwe n'urugero rw'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge uburyo rizaba ryariyongereye.
ikaze. Uyu munsi reka ingingo yacu tuyihere ku bushakashatsi bwakozwe n'urubuga rwa championhealth.com.uk muri uyu mwaka wa 2023. Mu ngingo yacu ya mbere tugiye gutangira tuvuga ku kwiyahura. Ubushakashatsi bugaragaza ko kwiyahura biterwa n'ibibazo biba mu buzima busanzwe. Ibyo bibazo duhura nabyo aho dukorera. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko ibibazo bitera kwiyahura kenshi bituruka mu kazi. Muri iyi ngingo tugiye kubabwira kandi tubereke imibare ya 2023 tunarebere hamwe muri 2070 bizaba bimeze gute. Icyo gihe hazaba hashize imyaka 47 uhereye uyu munsi. Muri rusange ku isi abantu basaga 700,000 bariyahura buri mwaka. Bisobanuye ko byibura abantu 40 biyahura buri segonda. Iyi ni raporo yagaragajwe na World Health Organization. Buri cyumweru mu Bwongereza abantu 115 bariyahura. 75% biyahura n'abagabo. Umuntu umwe muri batanu ariyahura dushingiye kuri raporo ya NIH Digital. Noneho dushingiye nanone kuri iyi raporo ya NIH Digital, umuntu umwe muri 14 agerageza kwiyahura. Abagabo bari hagati y'imyaka 45 na 49 nibo biyahura cyane. Dushingiye kandi kuri raporo ya Mental Health Foundation, 10% by'abana bato nabo buri munsi bagerageza kwiyahura. Ku rubuga rwitwa ourworlddata.org batugaragarije uburyo ikigero cyo kwiyahura mu bihugu bitandukanye bihagaze. Reka duhere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hagati y'imyaka 15 kugeza kuri 24 abiyahura bari ku kigero cya 14.4 muri raporo ya 2019. Kuva ku myaka 25 kugeza kuri 34 biyahuraga ku kigero cya 23.84. Muri 2019 abantu bari hagati y'imyaka 35 kugeza kuri 44 bari ku kigero cya 19.34%. Hagati y'imyaka 45 kugeza kuri 54 hagati ya 55 kugeza kuri 64 naho kuva ku myaka 65 kugeza kuri 74 muri Korea y'Epfo abantu bari mu myaka 85 nibo bari ku kigero cyo hejuru. Bari ku kigero cy'113.23%. Mu Buyapani naho abiyahura benshi bari ku kigero cya 20.23%. No kuva ku myaka 75 kugeza kuri 85. Muri Brazil abana bari hagati y'imyaka 15 na 24 biyahuraga ku kigero cya 14.4%, mu gihe abasaza biyahuraga ku kigero cya 15.36%. Muri raporo yakozwe na World Health Organization igaragaza ko kuva muri 2010 kugeza muri 2014 abantu biyahuye bakoresheje imiti y'uburozi yica izwi nka pesticide ku isi hose bari abantu 109 n'abantu 700. Bisobanuye ko mu burengerazuba bwa Pacifique bari 63,300. Muri Afurika iyi raporo yagaragaje ko bari 2,100. Muri Europe bari abantu 300. Muri Amerika bari 3,100, naho mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Aziya bari 35,500. Gusa iyi raporo igaragaza ko imibare itangazwa ari mike ugereranyije n'ibiba byabaye. Bitewe n'ibibazo by'ubuzima biteganyijwe muri 2070 abantu basaga 1,30,000 n'abandi 100,000 bazaba barapfuye bazize kwiyahura. Raporo yo mu mwaka wa 2019 igaragaza ko kuva mu mwaka w'2000 buri myaka 5 hiyongeragaho abantu 100,000. Tubaze umwaka umwe ku wundi uhereye muri 2019 kugeza muri 2024 byibura abantu 1,800 bazaba bari kwiyahura ku isi. Naho kuva muri 2025 kugeza muri 2030 hazaba hari kwiyahura byibura abantu 900,000. Ubibaza neza muri 2070 ikigero cyo kwiyahura ku isi hazaba hari kwiyahura abantu basaga 1,520,000. Ese ibi biterwa n'iki? Akenshi ikigero cyo kwiyahura kizamurwa n'ibibazo byo mu mutwe ndetse n'ihohoterwa rikorerwa abantu. Gusa kwiyahura si ikintu wavuga ko cyoroheje. Ni ibintu biteye ubwoba kubyiyumvisha. Akenshi abantu benshi biyahura bitewe n'ubuzima bubi. Iyo umuntu amaze kubirambirwa nibwo ahitamo kwiyambura ubuzima.
Bamwe biyahura bitewe n'amakimbirane hagati y'abantu, ibibazo by'amafaranga ndetse n'ibibazo by'amateka umuntu aba yaraciyemo. Ese ibibazo byo kwiyahura byakemuka gute? Ikintu cya mbere, leta irasabwa kwigisha abaturage ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Ikindi, leta ibisabwa gufasha abantu kurwanya ibiza, ikabafasha mu buryo bwo kugoboka abahuye n'ibibazo. Leta irasabwa kurwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose, kandi muri rusange harasabwa gushyiraho abantu basobanukiwe iby'ubuzima bwo mu mutwe. Kuvuga ibiganiro byerekeye ku kwiyahura mu itangazamakuru nabyo bimenyesha abantu ingaruka zabyo, bikagabanya umuvuduko wabyo. Sinava kuri iyi ngingo navuze ku Rwanda. Itariki ya 10 Nzeri buri mwaka niwo munsi mpuzamahanga wo kurwanya kwiyambura ubuzima cyangwa se kwiyahura. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga ko 28% by'abantu bapfa baba bazize kwiyahura. Gusa biterwa n'amakimbirane yo mu ngo. Uru rwego ruvuga ko muri 2019-2020 umubare w'abantu biyahuye bari 291, mu gihe muri 2020-2021 bari 285. Muri rusange abiyahura bari bagabanyutseho 2%. OMS ivuga ko abantu 60% biyahura bitewe n'agahinda gakabije, naho 90% biyahura bitewe n'indwara zo mu mutwe. Mu Rwanda 47% biyahura ntago hamenyekana ikiba cyatumye babikora. Ababikora babitewe n'amakimbirane yo mu muryango ni 28%. Ababiterwa n'indwara zidakira ni 3%. Ababiterwa n'amakimbirane y'ubutaka ni 3%. Ababiterwa no kwiheba ni 4%. Ababiterwa n'uburwayi bwo mu mutwe ni 8%. Abiyahura bitewe no kwangwa n'abo bakundanaga nabo ni 2%. Ababiterwa n'igihombo ni 2%. No ababiterwa n'amadeni nabo ni 2%. Ubushakashatsi bwa kaminuza y'u Rwanda bwitwa Rwanda Mental Health Survey Report bwasohoye mu kwezi kwa kabiri kwa 2019 buvuga ko hagati ya 25% na 37% by'ababajijwe bafite ibibazo byo mu mutwe. Ikigero cy'indwara y'agahinda gakabije kiri ku kigero cya 11.9% y'ababajijwe, nk'uko iyi raporo ibivuga. Byibura mu Rwanda buri myaka 2 abantu 2 biyongera ku bari basanzwe biyahura. Kuva muri 2013 kugeza 2015 hiyahuye abantu 35, naho muri 2015-2016 hiyahura abantu 44, naho 2017 honyine hiyahuye abantu 10. Dushingiye kuri iyi mibare, muri 2070 mu Rwanda hazaba hari kwiyahura abantu 368, mu gihe ku isi hazaba hari kwiyahura abantu 1,520,000 nk'uko twabivuze haruguru. Kuko imibare yo mu Rwanda ntiyiyongera cyane ugereranyije n'ahandi. Sura urubuga rwa myprotrend.net cyangwa urebe raporo ya World Bank. Raporo ya World Bank iragaragaza ko muri 2019 kwiyahura byari biri ku kigero cya 5.6% mu Rwanda. Sinyifite ubuzima, icyo nsigaranye ni agahinda. Gusa narakomeretse bihagije ku buryo ntagishaka kubaho. Umuryango uranyanze ndetse nta n'umwe ukinyitayeho. Nava muri iyi si aho gukomeza kubaho gutya. Nyagasani, mbabarira ibyo ngiye gukora, kuko ndabona nta yandi mahitamo mfite. Ubuzima bwaranyanze bunta ikuzimu. Kubaho kwanjye kwangije byinshi. Narahemutse kandi narahemukiwe. Ibyo nabonye nk'amahirwe byose byanciye mu biganza. Nabuze urumuri, ubu nicaye mu icuraburindi. Napfuye kera nubwo nyihumeka. Nyagasani, ndabizi ko ngiye gukora ibyangwa nawe, gusa umwanzuro wa nyuma ni misemo gupfa, kuko ntagishoboye kubaho. Aya namwe mu magambo ya nyuma bikekwa ko buri wese ugiye kwiyahura avuga. Mu ngingo yacu ya kabiri tugiye kuvuga ku biyobyabwenge. Muri rusange ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ni ikibazo gihangayikishije isi yose. Umuryango w'Abibumbye wanashyizeho itariki ngarukamwaka yo kurwanya ibiyobyabwenge, mu rwego rwo gushishikariza abatuye isi kubireka kuko byangiza ubuzima bwa muntu.
Ibiyobyabwenge biri mu bwoko bwinshi, ariko ibizwi mu Rwanda harimo urumogi, kanyanga, mayirungi, mugo cyangwa heroine, lisanse, kore, chief waragi, suziye waragi, kokayine, muriture ndetse n'indi miti yo kwa muganga nayo ikoreshwa nk'ibiyobyabwenge izwi nka morphine, lihopinole ndetse na diazepam. Gusa biri mu bwoko bwinshi ku buryo harimo n'ibyo baba batavuze. Ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge bubarirwa mu mamiliyaride menshi y'amadolari ku isi buri mwaka. Dushingiye ku bushakashatsi bwakozwe na United Nations Office on Drug and Crime. Ubu bushakashatsi bugaragaza ko muri 2021 honyine muri Afurika hakoreshejwe udupfunyika twa cannabis ugereranyije dusaga miliyoni 53,600. Naho muri Amerika hakoreshejwe udusaga miliyoni 70,460. Muri Aziya hakoreshejwe udusaga miliyoni 62. Mu gihe mu Burayi cyangwa se muri Europe hakoreshejwe udusaga miliyoni 29,470. Hanyuma muri Oceania hakoreshejwe udupfunyika tungana na miliyoni 3,450. Ku isi hose hakoreshejwe cannabis ingana na miliyaride 21,890,990. Byose hamwe bingana na 4,27%. Muri rusange muri Amerika y'Epfo haza mu hantu hambere hakora kokayine nyinshi, mu gihe mu majyepfo y'Uburasirazuba bwa Aziya hariho habarizwa heroine nyinshi ndetse na Afghanistan ikora urumogi ruzwi nka opium. Icuruzwa ry'ibiyobyabwenge rikoresha uburyo butandukanye mu kubitwara, gusa muri rusange byifashisha inzira zisanzwe nk'izibindi bicuruzwa. Bakoresha inzira y'amazi, iyo mu kirere ndetse n'iyo ku butaka mu kuzenguruka ibihugu. Muri Amerika y'Epfo, Colombia nicyo gihugu cya mbere gicuruza kokayine nyinshi. Ihava ijya muri Amerika ya ruguru ndetse no mu Burayi. Afghanistan nayo iri mu bihugu bikora ikiyobyabwenge cya heroine, ikagira n'umuhora munini wa Berkane banyuzamo heroine bayijyana muri Europe. Ikindi kiyobyabwenge ni icyitwa methamphetamine. Iki cyo kibarizwa mu majyepfo y'Uburasirazuba bwa Aziya ndetse no muri Mexico. Hari ikiyobyabwenge cyitwa fentanyl gikorerwa cyane muri Mexico ndetse no mu Bushinwa. Kugira ngo wumve ubukano bwacyo birasaba kumva iyi mibare. Iki kiyobyabwenge gikubye inshuro 40 heroine mu bukano, kandi kigakuba inshuro 100 icyitwa morphine. Icyitwa acetylfentanyl fentanyl gifitanye isano na fentanyl kiri mu byica abantu benshi baba bakinyweye ku kigero kiri hejuru. Gusa iki cyaje nk'igishobora gusimbura heroine cyane cyane igihe yabuze. Guverinoma yo muri Mexique muri 2014 yatangaje ko yarimbuye hectare 21,425 zari zihinzemo urumogi rwa opium. Ariko kandi nanone muri 2013 bari barimbuye hectare 14,419. Kuva muri 2010 kugeza muri 2015 umubare w'ikiyobyabwenge cya heroine wanyuze ku mupaka wa Mexique na Leta Zunze Ubumwe za Amerika wikubye kabiri. Muri 2016 abagabo bangana na 84.9% bacuruzaga ibiyobyabwenge bari abagabo bari mu myaka ya za 36 kuzamura. 70% y'abafashwe bacuruza ibiyobyabwenge ku mugabane wa Amerika bari abanyamerika ndetse 49.4% ntago bari barigeze bakora icyaha na rimwe. Amakuru dukesha urubuga rwa drugabuse.com nuko hagati ya 2011 kugeza 2015 abantu bangana na 50% biyongereye ku bakatirwaga bazira icyaha cyo gucuruza heroine no kuyijyana muri Amerika. Reka tukugezeho ikigero cy'abantu bagiye bakatirwa n'inkiko basize gutwara ibiyobyabwenge. Ikiyobyabwenge kiri ku mwanya wa mbere ni icyitwa methamphetamine 33.6%, kokayine 19.8%, marijuana 17.6%, heroine 14.4%, crack 8.1%, excodore 2.8%. Ibindi byose bisigaye byihariye 3.7%.
Muri 2016 uturere twacuruzwagamo ibiyobyabwenge muri Amerika twari uburengerazuba bwa Texas ndetse n'amajyepfo ya Texas, akarere ka Arizona, amajyepfo ya California District ndetse no muri New Mexico. Mu Rwanda ikibazo cy'icuruzwa n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge gihagaze gute? Mu makuru dukesha urubuga rwa www.rbc.gov.rw bagaragaje ko icuruzwa n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ari ikibazo gikomereye isi n'ibihugu byose muri rusange. Mu Rwanda imibare igaragaza ko muri 2016 hafashwe abantu banywa bakanacuruza ibiyobyabwenge bari 4,818, ndetse hafashwe ibiro miliyoni 4,571,389 by'urumogi, hafashwe litiro 18,238 n'igice kimwe za kanyanga, ndetse n'ibiro 4 n'igice kimwe bya heroine n'ibiro 6 bya mayirungi. Abafashwe batageze ku myaka n'abana 55, bose babaga bataruzuza imyaka 18. Abari barengeje imyaka 18 bari 4,763. Mu mezi ane abanza y'umwaka wa 2017 mu Rwanda hafashwe ibiro 1,887 by'urumogi na litiro 3,299 bya kanyanga, ndetse hanafatwa ibiro 4 bya mugo cyangwa se heroine. Mu bitaro bivura indwara zo mu mutwe by'Indera, umubare w'abafite ibibazo byo mu mutwe batewe n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge wavuye kuri 994 muri 2010 ugera ku 1,432 muri 2015, wavuye ku 1,432 ugera ku 2,804 muri 2016. Naho muri 2017 n'abana 1,960 uteranyijeho 209 bari bari muri Huye Rehabilitation Center, ndetse n'abandi 448 bivurije ku bitaro by'uturere. Ni naho dusoreje ikiganiro ubuvumbuzi. Njye nitwa Etangishaka Emmanuel, ndabashimiye.